Ini udut. Anjing. Goblok. Bukan. Anjing Asianto. Gadagan ku aing. Kenaon tok? Kerja cing we ya. Kau rek mana mana? Aing deuk anu hajat anjing euy. Hajat. Heeh. Oh yang jika tuh? Bisa kaburu beakeun ke Kayak tuh mana keur naon aja di dieu sorangan wae. biasa we keur itu tuh. Ngajagaan motor melang. Fotonya urang ini teh. Oh, sok. Ngopi lah. Tuh ngopi tuh urut tengah nah, udah lah. Amar kok aing wah anjing cukuran scary ieu mah yo. Paling aing eueuh deui yo. Oh, bos aduh. Yang minum da ingat lah. Sebenarnya tuh aya cairan. Heeh. Nya. Jual-jual tuh. Semua. Ada tuh. Oh, siap, bos. Siap. Sok buru aing ada gua di dieu. Sugana atuh anjing Sianto. Benar aya mah ditisah teh. Sugana ya. Sianto, Aisyah. Naon? Goblok, banyak di bawah kunci nahungku. Ada coklat kuncinya tadi ngegantung di itu cing. Anjing, gue salah di wise sama Ayo jual lah, lumayan kan bayar rokok mah teh. Ini bae dah. Bener salah wae tah teh tuh. Ken, kamu fotokan urang yang dipoto aing. Heeh, sok. Goblok. Mau anjing. Ampura toh. Aduh, anjing tekuat aing ngompong goblok. Aduh. Itu di mana wae kehen. Kieu anjing. Goblok sia naon? Goblok. Sia mah kayang aing keur ngompong goblok naon. Ya itu gede sedikit mah anjing mah karasaeun kawan aja tuh. Tukan lah siap goblok aduh. Siap. Aing geus dikepal ya tuh aing tak apa ya. Goblok sama Ampura apa? mantan Oh, itu tuh naon? Itu naon? Namun di hadapanmu semua buyar tak menentu. Kenaon? Naon? Jangankan untuk merayu, apalagi Tesnya. Oh, ini aja. Oh, batur, Sorangan. Emer saya Ajen tua kieu. Aing pakai olahraga ieu mah. Beneran anjing batako ya. Pakai bang barat Aduh. Carang ke ya aduh. Aduh. Gedahan kieu Tahu goblok. Jelas kunaonnya Tau kenapa mana itu? Aing ke olahraga tuh tempo ya.
Otot nih anak gede. Ah, iya otot mata. Ya anjing. Goblok sih.